Votre question, monsieur le journaliste. Vous avez dit ça, mais vous avez expliqué none cela. nk'uko Donc, mubibona comme vous allez murabibona revenir sur kuri iyi cette carte, karita bon, on l'a vu mu bêtement. buryo Eh bien, c'était bw'ubuyobozi amené dit à notre byari mu professionnalisme. buryo Nous rwose avons bw'ubunyamwuga bwacu. une police, Dufite nous avons polisi, une armée dufite ingabo professionnelle z'umwuga zizatuma imibereho qui y'abaturage garantissent iba vraiment myiza. la quiétude de la Izo nzego population, qui ne dorment pas 24 ntiziryama, heures sur 24 heures pour la zikora population. amasaha 28 ku munsi, byose zibikorera abaturage. Murebe twebwe mu by'ukuri mbere na mbere tugomba gushyira mu nzira igitekerezo cyo kureba mbere na mbere igihugu. Turareba igihugu gusa nk'abantu bahagarariye igihugu. Hari abakozi b'inzego za leta z'imbere mu gihugu. Murebe twateguye inzego z'ubuyobozi, inzego z'ubutegetsi yaba mu mijyi, mu byaro cyangwa se no mu nkengero z'iyo mijyi. Twashyize ubutegetsi ku byiciro byose, harimo ibyiciro by'imidugudu, harimo ibyiciro by'akarere, dufite umuyobozi w'umujyi, dufite umuyobozi w'intara, guverineri, dufite abayobora uturere dutandukanye. Buri wese muri abo ngabo iyo umwitegereje ubona akorana umurava kugira ngo abaturage babeho mu mahoro. Ku rundi ruhande ntabwo nakibagirwa yuko dufite polisi iyoborwa na Colonel Guillaume, Colonel Bamba ndetse n'abandi bamufasha. Ku butaka dufite icyitwa ingabo zifasha kwirwanaho cyangwa se self defense force. Nibyo dufite Colonel Batacoka hamwe n'umufasha muri izo nshingano, umugabo bose bari Masisi. Dufite Major Bichenge. Buri wese ahari aharanira imibereho myiza y'abaturage. Nicyo kintu dushyize imbere twebwe. Ariko mu mujyi dufite polisi. Polisi yatojwe neza y'umwuga. Vuba aha bazaba abapolisi bazaba bashyizwe hose mu bice biri mu maboko yacu. Ndavuga ibice twebwe tugenzura. Hari kandi na military police. Vuba aha ngaha mwagiye mubikurikirana, mwarebye uburyo tugiye gushyiraho urwego rw'abacamanza, ni ukuvuga ubutabera. Vuba aha ngaha ubutabera buzaba bukora buri hose. Tuzaba dufite abacamanza, tuzaba dufite inkiko hose aho tugenzura. Hari ba OPG. Muri make kuri iyi gahunda twizeye umutekano w'abaturage muri ubwo buryo, kandi buri wese arimo gukora agamije yuko abaturage bacu babaho neza. Ntitugomba kuvuga ko mu by'ukuri twageze aho dushaka, cyangwa se mu by'ukuri nk'icyo wari uvuze kuvuga ngo FRDC na Wazalendo hari aho bigaruriye. Ntabwo twavuga ko mu by'ukuri hari ikibitero byabo byakoze. Hoya, ntabwo barabasha kwigarurira na santimetero n'imwe. Barasa ibisasu bidafite icyerekezo, barasa buhumyi, kandi bagamije bareba aho abaturage bari mu bice biri mu maboko yacu. Bene ibyo rero muri ibyo byose bakora n'ibikorwa bitagamije amahoro. Ariko twebwe tugamije amahoro, turi hano turashaka amahoro. Kandi iyo tuvuga ko dushaka amahoro, ntibivuze ko niba baduteye tutazabasubiza. Dufite ubwo bushobozi bwo kwirwanaho kandi tuzabikora. Tuzasubiza mu buryo bwari bwo bwose. Dufite imbaraga zo kubagenzura, zo kubatsinda, kandi n'abantu bashobora gutsindika, bashobora kugenzurwa. Twebwe dukunda kurinda abaturage, ni inshingano y'igihugu. Nibyo leta ikwiriye kubikora. Abaturage bafite uburenganzira bwo kubaho ndetse no kurindwa. Niyo mpamvu duhamagarira buri wese gukora muri icyo cyerekezo. Niba ari twe cyangwa umuryango mpuzamahanga, buri wese agomba kumenya yuko iminembwe abantu baho barimo kuhababarira, bafite ikibazo gikomeye cyane, bagomba gutabarwa vuba bishoboka. Ku bw'iyo mpamvu rero twebwe turahamagarira buri wese gukora inshingano ze. Turashaka amahoro kugira ngo abaturage bashobore kubaho nk'abaturage b'iki gihugu. Nibyo twebwe dushaka, nibyo bintu dushyize imbere, nta kindi kintu kituraje ishinga. Mu by'ukuri dushaka amahoro. Iyo tuvuga ko dushaka amahoro, niba bivuze ko niduterwa mu by'ukuri tutazasubiza. Ngibyo rero ibyatangajwe na Colonel Willy Ngoma
Kanyuka uyu nguyu akaba ari umuvugizi w'umutwe witwaje intwaro wa 23 Liyetona Koloneli Wiringoma akaba yatangaje mu by'ukuri yuko ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zitigeze zisubiza igice na kimwe ndetse agaragaza n'indi migambi izi ngabo zifite. Bakunzi bacu rero dukomeje n'aya makuru yacu cyangwa se mu by'ukuri tugende muri uwo mujyo, hari amakuru ari guturuka muri teritwari ya Masisi mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru avuga ko ku gicamunsi cyo ku wa kabiri ejo umutwe wa 23 wagize gutya ukihanukira ugahanura drone y'intambara ya FARDC yo mu bwoko bwa CH-4. FARDC rero imaze ibyumweru byinshi yifashisha izi drone yaguze mu gihugu cy'Ubushinwa mu kugaba ibitero ku birindiro bya 23 no mu duce dutuwe n'abaturage benshi. Ibingibi n'umuvugizi wa 23 murabyumvise yuko amaze kubigarukaho mu kiganiro yagiranye n'umunyamakuru. Umuvugizi wa 23 Lawrence Kanyuka mu by'ukuri avuga ko mu gitondo cyo kuwa kabiri hari ihuriro ry'ingabo za leta ya RDC zifashishije ziriya drone mu kugaba ibitero mu gace ka Luki gaherereye muri teritwari ya Masisi. Aka gace murabizi yuko 23 iheruka kukigarurira. Nibyo rero Kanyuka we ejo yanyuze kuri Twitter agira ati ingabo za leta zari zikomeje kugaba ibitero muri Masisi zikoresheje za drone mbere yo kungamo ko AFC 23 kuri ubu iri kurengera abaturage b'abasivili bibasiwe n'ingabo z'ubutegetsi bwa Kinshasa. Ahangaha mu by'ukuri yacaga amarenga yuko 23 yongeye gusubukura imirwano ikomeye cyane muri wa mugambi wayo wo kurengera abaturage aho bari mu bice bitandukanye hariya mu bice bigenzurwa nyine n'izi ngabo. Mu 23 rero biravugwa ko yamaze guhanura iriya drone mu gihe mu minsi mike ishize perezida wayo akana umuzabikorwa wungirije wa AFC 23 Bertrand Bisimwa yari yabwiye abanyamakuru ko bagiye gutangira guhanura ziriya drone kuko bafite ubushobozi bwo kubikora nyuma yuko mu bihe byashize hari izindi ebyiri 23 yari yahanuye. Urumva ko itarimo izorohera na gatoya, ni ibintu bikomeje kugenda bifata indi ntera hagati aho riko. Murabizi yuko mu bijyanye n'amasezerano yo muri Washington u Rwanda rugomba kuzasinyana na Kongo, biteganyijwe yuko ejo byanze bikunze Perezida Kagame azahura na Tshisekedi Washington, ariko ntago biramenyekana neza koko niba uyu muhuro uzabaho. Ikihari nuko mumwe mu murongo w'ibyigwa nuko FDLR igomba kurandurwa burundu hari mu gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, hanyuma u Rwanda narwo rugakuraho ingamba z'ubwirinzi. Ariko uko iminsi igenda ishira FDLR irimo iragenda igarukana indi version nshya ku bijyanye n'iki kibazo, aho ubungu bivuga yuko mu gihe mu by'ukuri ari ubukangurambaga bugenda bukorwa bwa FARDC busaba inyeshyamba za FDLR kwitanga no gushyira intwaro hasi. Murabizi yuko FARDC yavuze ngo nibitange kuri FARDC cyangwa bitange kuri MONUSCO. FDLR kavuga yuko ngo abagisirikare cy'u Rwanda RDF kirimo kugenda kiyibuza kwishyikiriza MONUSCO ngo bagishaka kubikora, ariko noneho RDF ngo ikababuza. Uwo mu by'ukuri usesenguye ukaba wari umugambi wo kugaragaza yuko RDF iri muri Kongo kandi ari kubangamira umugambi wa FDLR wo gushyira intwaro hasi ndetse no kurandurwa. Uwo noneho FDLR hari icyo irimo gutangaza. FDLR ivuga yuko yiteguye kuzirwanaho ibyo kurandurwa no gushyira intwaro hasi ntabwo ibikozwa. Iravuga yuko izirwanaho kugeza igihe leta y'u Rwanda izemerera kugirana ibiganiro na FDLR. Ese u Rwanda kuva na kera Perezida Kagame n'abandi bayobozi muri guverinoma y'u Rwanda bagaragaje ko u Rwanda rutazigera rugirana ibiganiro n'umutwe wa FDLR, umutwe ugizwe n'abajenosideri. U Rwanda ntirwaganira n'abajenosideri, iyo niyo position y'u Rwanda. Ibyo rero bigakomeza kugenda bishyira urujijo kuri iki kintu. Ese mu by'ukuri u Rwanda ruragenda rusinye amasezerano na Kongo hariya muri Washington, ariko mu by'ukuri byo bari buze gusinya FDLR ku ruhande iravuga iti ngewe ntabwo nshobora kuzemera ibiri muri aya masezerano. Aya masezerano mu by'ukuri araba amaze iki? Iki cyiciro rero cyo kugerageza gusaba izi nyeshyamba gushyira intwaro hasi mu by'ukuri kiri ku rwego rw'amasezerano yasinywe hagati ya Kinshasa na Kigali Washington nkuko nari maze kubivuga. Ariko ku ruhande FDLR iti kurambika intwaro hasi twebwe turabona ari inzozi.
tugiye kureba Lieutenant Colonel Octavien Mutimura, uyu nguyu ni umuvugizi wa FDLR Foka, we yamaganye yivuye inyuma ibi ngibi bijyanye no gushyira intwaro hasi, avuga ko bidashoboka. Ni ikiganiro yagiranye na RFI, radio mpuzamahanga y'Abafaransa, ndetse yanabinenzwe cyane. Hari amasezerano ahari yuko RFI mu bitangaza hari abantu itazigera ibiganiro cyane cyane za Hezbollah ndetse n'indi mitwe y'iterabwoba, ariko byabaye ikibazo gikomeye kuba RFI yaragiranye ikiganiro na FDLR. Ese kuko RFI bagiye yuko FDLR nawe ari umutwe w'iterabwoba? Muri icyo kiganiro na RFI, uyu Lieutenant Colonel Octavien Mutimura yavuze ati hagomba gusuzumwa impamvu y'intambara yacu yitwaje intwaro. Kuki turi mu ntambara yitwaje intwaro? Turi hano kugira ngo twirinde ndetse turinde n'impunzi z'abanyarwanda zatereranywe. Gushyira intwaro hasi nta bisabwa byose bikenewe bishyizwe hamwe n'inzozi. Ese ibyo ngibyo avuga ku bijyanye n'ibisabwa n'ibiganiro nyine n'u Rwanda, nibyo uyu Lieutenant Colonel Octavien yavugaga. Ku kijyanye no kumenya niba nta bwoba abarwanyi ba FDLR baba bafite bw'ibitero bihuriweho bashobora kuzagira gutya bakagabwaho, uyu muvugizi yavuze yuko ngo uyu uri mu muriro ntushobora gutinya kwibasirwa. Turi amwe mu bipimo bya Kigali, mbese turi muri target yaho igisirikare cy'u Rwanda kiba kireba. Tuzarwana kugeza igihe Kigali yemeye ibiganiro hagati y'abanyarwanda no gutaha mu buryo bwiyubashye kw'impunzi. Ariko se nta munsi w'ubusa tutabona impunzi 300 magana ngahe zitahuka zivuye mu mashyamba ya Kongo, ndetse bamwe bakigaragariza yuko bari barafashwe bugwate n'igisirikare cya FDLR, ariko noneho ubu ngubu bakaba bibohoye, bakaba berekeje mu Rwanda batashye ku mahoro. Ese ibi ngibi Lieutenant Colonel Octavien avuga yuko gutaha kwibashye, avuga mu by'ukuri n'ukuri gutaha harabajyanwa mu ntuza mu nkambi ya Nyarushishi cyane cyane nk'abaturage basanzwe, ariko nk'abari abarwanyi bajyanwa i Mutobo. Ibyo ngibyo ni ibintu bisanzwe, bakigishwa, bagahabwa ubufasha, bakigishwa imyuga n'ibindi byose, bakajya mu buzima busanzwe, bakajya kuba nk'abandi baturage, bagafatanya n'abandi kubaka igihugu. Ingero ni nyinshi zirahari, graduation zimaze gukorwa ni nyinshi. Ariko noneho ku rundi ruhande wareba FDLR ibyo ivuga ko ikomeje kwibasirwa mu by'ukuri n'ibitero bya AFCM 23. Agasobanura Lieutenant Colonel Octavien akavuga ko turi mu turere turimo kuberamo imirwano. AFCM 23 iradutera kandi itera ubwoba impunzi zacu. Dufite inshingano zo kurinda impunzi. Iyi system yo kwitwaza impunzi ni imwe muri system FDLR yakunze gukoresha mu kugaragaza yuko imwe mu mpamvu irwana nuko hari impunzi zangiwe gutaha mu gihugu cyazo kandi badashobora kwemera kuzirekura ngo zigende gutyo kubera ko ngo bashobora kwicwa. Uku kuzifata bugwate rero ni koko FDLR igenderaho ivuga ngo existence, kubaho kwacu gushingiye kuri izi mpunzi. Ese koko nibyo? Ntabwo ari byo. Mu gihe FDLR mu by'ukuri ivuga ko ishaka kurinda impunzi z'abanyarwanda, ibikorwa byo gutaha mu gihugu byo birakomeje ku bufatanye n'ishami ry'umuryango w'abibumbye rishinzwe impunzi HCR. Nko ku itariki 20 Ukwakira, abanyarwanda 277 bambutse umupaka wa Rubavu bava mu burasirazuba bwa Kongo. Muri Kanama hari 532 bo mu miryango 168 baramaze gusubira mu Rwanda. Mu by'ukuri muri aya mezi 3 HCR yo yonyine mu bibari tanga ivuga ko abanyarwanda barenga 800 bahisemo gutaha ku bushake bagataha mu Rwanda. Ese guhitamo gutaha ku bushake sibyo nibyo FDLR ivuga yuko bitiyubashye? Kuri FDLR ariko ivuga yuko ngo HCR igira uruhare rubogamye mu gucyuriza impunzi. Kavuga ko ngo impunzi, uyu Octavien Mutimura ati impunzi n'ababyeyi bacu, abana bacu. Ntushobora gutandukanya umuryango w'abanyarwanda kuriya. Bamwe mu bantu boherejwe mu Rwanda bayifashijwemo na HCR n'abanyekongo, abandi barafatwa hanyuma bagasubizwa mu Rwanda ku gahato. Turashinja HCR kubiri mu gakino n'u Rwanda kagamije gusubiza mu Rwanda aba baturage ku ngufu ndetse n'ibindi. Wareba rero nanone ugasanga u Rwanda rwo rukomeje inzira yo gusubiza abataha mu buzima busanzwe, kuko nkweje muri kwitariki 7 hari ikijiro cya 76 nk'uko nane bivuze haruguru cyanangije ingando hariya Mutobo ni mu karere ka Musanze.
bakaba harimo bahoze muri FDLR 156 ndetse n'indi mitwe ishamikiye kuri FDLR. Ibyo byose rero bakaba ngaba barasubiye mu buzima busanzwe, ariko ku rundi ruhande FDLR ikavuga yuko izarwana ngo kugeza ku munota wa nyuma itemera ibyo gushyira intwaro hasi. Bakunzi bacu reka tunyarukire gatoya ahantu hitwa Masisi. Masisi ikomeje kuba isibaniro ry'intambara, ikomeje kujya muri target za FARDC ndetse na Wazalendo, ari nako M23 ishaka kurinda iyi Masisi. Muri iki gice rero imirwano mu by'ukuri ejo yabaye imirwano ikaze hagati ya AFC M23 n'imitwe yitwaje intwaro mu mudugudu wa Ndete muri teritwari ya Masisi hani muri Kivu y'Amajyaruguru. Imirwano reka baratangiye ejo mu gitondo kare, kugeza ubwo mu by'ukuri amakuru yatangazwaga abasivili benshi ngo bakaba barakomeje kwisanga bari mu kangaratete ndetse baganahungabana. Urusaku rw'amasasu menshi cyane angahe Masisi rwumvikanye kuva mu Museke nkuko amakuru aturuka muri ako gace abitangaza. Muri Ndete ngo hakaba harumvikanye urusaku rw'intwaro ziremereye nizoroheje guhera mu gitondo cya kare. Aya makuru akavuga ko igitero cyagabwe na FCM 23 kigamije kwigarurira byimazeyo agace ka Nyamaboko, aho imidugudu myinshi ikomeje kugenzurwa n'imitwe yitwaje intwaro ndetse na FARDC. Bagashaka rero yuko iyi Nyamaboko 23 iyigarurira ikayigarurira nta nkomyi kandi neza. Mbere yaho ariko AFC 23 yari yashinje ingabo za Kongo no bafatanyije gutera ibirindiro byayo Iruki bakoresheje drone, ndetse imwe muri izo drone ikaba yararashwe nkuko twabigarutseho haruguru. Akaba rero ari amakuru akomeje kugenda agarukwaho. Hagati aho ngaho murabizi yuko FDNB ni igisirikare cy'u Burundi kiri mu cyagose uduce two mu majyaruguru na cyo muri Kivu y'Amajyepfo, cyane cyane inzira ziva mu Minembwe. Iki gisirikare rero kimaze gutangaza ko ingabo zacyo ziri mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo muri Kongo zafunze inzira ziva mu Minembwe mu rwego rwo gukumira ibitero bishobora kugabwa mu mujyi wa Uvira no ku mupaka w'u Burundi biturutse muri ibi bice bya za Minembwe. Cyane cyane ubwo baravuga ibitero byagabwa na Twirwaneho ikorana na M23. FDNB rero ikabitangaje ibi ngibi nyuma yuko mu cyumweru gishize abatuye muri Minembwe bakoze imyigaragambyo ikomeye bamagana ibikorwa byo gufunga inzira bivugwa ko byakozwe n'ingabo z'u Burundi nabo bakorana. Ibikorwa bikaba byarabujije ibicuruzwa by'ingenzi byaturukaga cyane muri Uvira kujya muri kara gace ka Minembwe. Abigaragambye bakaba baragaragaje ko ingabo z'u Burundi zafunze inzira mu duce twa Mikarati, Point Zero n'ahandi, bagasaba ko izo ngabo zasubira iwabo ntizivange mu bibazo bya Kongo. Hagati aho rero umuvugizi w'ingabo z'u Burundi General de Brigade Gaspard Baratuza akaba yabwiye BBC ko nta musirikare n'umwe w'u Burundi uri mu Minembwe. Ati iyo myigaragambyo bayiteguye kugira ngo bayobye amahanga, bafata abana n'abagore babajyana mu mihanda ngo bigaragambye bavuga ko bamagana Abarundi, ariko nta Murundi uri mu gace ka Minembwe. Uyu Baratuza yasobanuye ko abasirikare b'u Burundi bari ahitwa Muramvya, Mugeti na Majembwe. Ati mubaza abanyamurenge baho babana neza n'ingabo z'u Burundi ku buryo barema amasoko nta kibazo, aho Minembwe bari kumwe n'abanzi nibo barimo guteza urusaku. Ati iyo Point Zero bavuga n'ahandi ni inzira bashaka kunyuramo bajya gushakira ibyo kurya cyangwa ibyo kurya bazanira abanzi. Ahanga bavuga M23 cyangwa Twirwaneho. Ati niyo mpamvu izo nzira twazifunze, nta muntu ufite uburenganzira bwo kunyura inzira agiye guhungabanya umutekano muri Uvira cyangwa se ku mupaka. Muri make Burundi bwihaye inshingano yo kurinda Uvira nkuko bisanzwe, ariko abatuye za Muramvya, Mujeti na Majembwe bo baragenda nta nkomyi zihari. Hari amakuru avuga yuko Burundi ubu ngubu bufite ingabo muri Kivu y'Amajyepfo zirenga 10,000 ziri muri brigade zitandukanye. Akaba ari amabatayo menshi, birumvikana ko batayo n'ibigizwe n'abasirikare 250, urumva 10,000 batayo zihari. Ingabo z'u Burundi zivuga ko ziri muri RDC mu rwego rwo kurwanya imitwe y'inyeshyamba z'Abarundi nka Red Tabara na FNL Nzabampema. Zivuga ko iyo mitwe ikorana na Twirwaneho na AFC 23, ariko iyo mitwe yo igenda ibyamaganira kure ivuga yuko ibyo ngibyo atari byo. Ariko wagaruka inyuma ugasanga Uvira ni kamwe mu duce dufite agaciro kanini muri Kivu y'Amajyepfo, kandi na gacungu gahanganye n'umutwe wa M23 na Twirwaneho.
nyuma rero yuko iyi mitwe ifashe ibindi bice biri hafi aho ku ntera y'ibirometero hafi 100 mu majyaruguru no mu burengerazuba bwa Uvira, biragaragara ko hari icyoba. Akaba rero ariyo mpamvu bagomba gufunga inzira kugira ngo Uvira irindwe, kandi hirindwe yuko icyaba cyose kugira ngo Uvira ifatwe gikomeza kwamaganirwa kure. Kuko urebye ngo iyo uje uvuye Minembwe, ngo hari abantu Minembwe bari gukorana n'umwanzi, abo ngabo ngo ntago bemereye kwambuka. Ni bitandukanye n'abanzi nabo bagizi ba nabi bazareba ko batabona umutekano wabo, ariko igihe ngo bakiri mu bikorwa bya leta tabara n'abandi bakorana, bigaragara ko bagamije gusatira Burundi, bityo rero ngo ntabwo Burundi bushobora kwemera yuko Minembwe ifungurwa kugira ngo umutekano w'u Burundi utaza guhungabana. Ni byatangajwe na Gaspard Baratuza. Uyu nguyu akaba rero ari umwe mu bayobozi bakomeye hari mu gisirikare cy'u Burundi, karabo umuvugizi w'ingabo nyine birumvikana. Reka rero bakunzi bacu, amakuru yacu reka tube tuyasubikiye ngaha, ariko tubateguze ko iyi channel igomba kuzajya bagezaho amakuru meza, ataye neza, asesenguye kandi acukumbuye. Mukomeze gukora subscribe, dukomeze tubane, byose tugomba kuzajya tubibagezaho gatanu ku kandi. Mukomeze kugira amahoro y'Imana.